Pemirsa pengerau wisatawan mancanegara Wisman kantos November Warsani Lintang da 1,4 yuta kunjungan. Wilangan punikeun nincap langkungan 100% saihang sareng warsa sedurungnya nih. PLT Kepala BPS Amalia Widya Santi kaketus saking kantor berita antara Maosang selehin saking kumulatif kantos November war sekali tali 3 wilangan pengerau wisatawan mancanegara ke Indonesia kantos da 1,4 yuta kunjungan pamekas ring November war lintang pengerau wisman ring Indonesia langkungan 900 tali kunjungan kawentenan inucap nincap 3% yening saihang sareng ring warsane lintang pengaruh Wisman ke Indonesia ring November 2023 akehan saking Malaysia Singapura miwah Australia Wisman kebangsaan Malaysia langkungan satusan tali pengarau dari wenten Wisman berkebangsaan Singapura langkungan 12% nincap dasan persen selanturnya wenten Wisman kebangsaan Australia langkungan satu talian diri pengerau Amalia ngawohin katah galah suwe wisatawan nucap kutus rahina ring Indonesia yening selehang saking pintu masuk Bandar Udara Ngurah Rai Bali antuk petang dasa 3%. Pilih akeh wisatawan ngeranjing lintangin Bandara Gusti Ngurah Rai sane akehan saking Australia selanturnya wenten Bandar Udara Soekarno Hatta mewah Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam Bali Pos menengah.